Mohamed Ali mhu wa kabine ya guvernora ya ngazi Madam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na singar juhenda na udhukuru yazianlikia na ono msafara mhu wa Daula Azali Asumani yaendelea onu harumwa nchi ya Faransa. Machancho ya wana no wade watunku ya njia nziani ya Hawaii nu haruma ilisiwa langazija. Iyo ndi mada muhimu ya panga ya taarifa habari. Hamade namna mwazienshi haruma za taarifa habari zabira yemhu wa Daula Azali Asumani ngujihundo iho Faransa ili ujibu malahikio ya Rais Emmanuel Macron. Rais Azali Asumani hatia mhono mkataba wa usahilisha maendeleo ya heyensi ikawo Faransa ijione sa tayari ya warimi ya milioni jana na mengo mitano za euro. Hele suala linu ya waziri wa hezi habari zobonzi ya dhamenishiwa imishirikiano Swefu Mohamed Elamin haonesa haruma monano ya kubalia Mohamed Luhoma umuhimu wa mkataba nezi hazi zijofanyiwa nari mushili. Mkataba unu mapesa ikaundu wa vumbua chikaudu wanzao ngadii na ulongozi nji zifanyao na referansi zinji za unisi wa vanu ranzi tarehe hatu na sina Faransa ranzi mshirikiano wa hatu wahansi wa wakati wa midadala merikati bala muiso la sinya wa baina rais Iklilu na rais Hollandi india rambayo kontinuite za aferi za daula alafu yemiva diplomasi za engagement rengao harumwa ensel international umblunga no hatu na sina Faransa umsaidia no hatu na sina Faransa umlenga position commune la sina Faransa ala fond wajuju zisakaya ezinu position indini mengo nwaze ndongo hizo lokale urihime riwaneno fujari ndamba terrorisme mengo nwaze ndongo hizo lokale urihime riwanene no pirateri wanu wa baliao ze meli ze jahazi halafu wahija ikawa bahainu kabati meli ndimana atongeza maisha lorali kabati meli zisubuti uzibiri hunu amwe baral hindi hamade namna zinogoza kabufanyishira olona zentinku hama Japon hama deshini baliao meli za kijeshi zi escorte ze meli za marchandi donc zonti pia yomengo mwaze ndongo ikawa nzuri riwanenizo ngabo yino trafiki ya wanadamu zifanyishira baharini onobali wao wajawaja wahuziwa hau warengwa wabewa hama ondo warengwa mateka ngabo yino wandukandu wala wao mwele bara la Afrika waje harumwa nsi ya hatu haubushini tukawa ti harumwa nsi wiyo shango harumwa ye espace ya hatu lafoja waondoha sisi kartina ze tartibu neze biswala za shila ze contrôler ze mouvement ngabo zemeli zango harumwa ze ntinku zijao wajawa luwa harumwa bahari hatu kartujua sisi unyuma wa mjumbi kartujua zinowekando zichiriu ya wajawa ilo wabala izonti pia baranzao rifanya hazi na sinao hamade namna kangaranzao rifanya hazi na sina zenti zindwa chini. Amane namna rakaramonesa nyauka ngarijo dhukure nze yalikia nao numsafara wa himu wa Daula endelea unuoi ho Faransa wadzimana Madam Ishata Mohamed Ali. Madam Ishata Mohamed Ali mu wa Daula hala hikiwa yamfumdaru rakanione mu wa Daula ya Faransa Emmanuel Macron. Mala hikiwa ikao yakaya daraja ya juu haismu ya dhamana wa Daula namna jiwa hisi mala hikiwa yana. Hakika swala inu muhimu ukaya wa Komor wauno wansi pia ya hali mwa Daula ya rengo harumwensi ya Faransa mlengo ikao narambi ukamba khusus oliho deheli rungo wone maraisi wa hizi Daula Afrika werengwa au kayani ranzo wakati ya ruha harumai avion yanje harumwensi ya Faransa harengo harumwa malaho ikao yo ya tarikh harumai Faransa nartuhamba mfano wahe kedorse yo mahala tarikh kaunga julhanao ze hazi zo mala niho harengwa tena haruma pale ya Elize ngar jumala tarikh o mala tarikh narambe do mala ambao invalide iyo ikau alama yawonesa ila jirma ilona yemhu wa Daula usoni mwensi ya Faransa. Mhu wa Daula hende na ufanya majadiliano ya kitangazaji kao ya ringi wafumvua jao ni mhu wa hensi ya Faransa Emmanuel Macron. Wadhukuru masuala mingi alikia nawe mishirikiano na mikataba mingi ya trilwa
mhono ili ubarikisha maendeleo ya hensi eba ye Komori wajohonda faida hindini haswa harumamva hindini uhusu mikataba ya tilwanziani ewa sonsiri dungu izavira haruma ye conference ridungu ema hadisi yaendele ya bena hemho wahida ula Faransa nemho wahida ula ya hatu riono ndo kaya batilwa kataba utilwa mhono ikao urwawa pumbala mali kao ndio haruma milioni jana na mengo mitano ya hema pesa ya Faransa ya milioni d'euro 150 milioni d'euro mapesa wo ngasina toa mainji kao wo mtango haubo uwo domhono wa he Faransa haruma ida ula hatu kao wajuka unji haruma miva minji ya usaidia umendele usoni no mbasa uho wa he akiba ya hatu hamfano mjonesa upande wa hunono haruma upande wa hunono gejonji ya holiho ndizo raonesiwa ibasa uwe unono ibuweze nzia za ukaya haina mkomor ya juwe ya honde zihiro da inurambao assurance maladie generalisée ikauyo mingoni mweze nukto ikaongizo haruma epula maendeleo ya he wizara ya honono ngabu upande wa he umbasa uo ujizi na melo msomo gejawo isaidie walio ndizo raona isaidie haruma ubasa uwa ya akiba abo ranzi sino namna ya ubunguza ubure na ndotia emajen harumanzia za ulekeza zi hakiba ulekeza tumo haunda misomo haubua mashirika ya ushinda wabasauwe watowi wabunguze ubure wabunguze na usikini hosoni mwandu washe surtout aubo hosoni mwe mijinze yondo upande wa akiba ngabu upande wa saya na rabekaya ndo upande wa he umbasa uwo ensi ani harumanzia haruma uhafadhi wa ulanga izo pia misaada hiyo ngejao ilisaidia na sizo mengoni mizo la kaulinda haku haruma o medelosoni wa haensi we mengoni mwe madhamana waendesa we ye guvernora hilesi wala langazija eba ilesi wala langazija wahansi barnamaji mahsusu ya yeleshe ya serikali ya juu haruma ele fumvula mali linulatorwa husu mva wa maendeleo itoka wonti wanu mengoni mwe bahatira ihundra dukaya ngasina guvernori kao ze fikra za hahe ngazonganyao ni zahi mwahi daula ngwauna mdunga no mzima kena ukaba ngabo ya isiwa hokesha lekelea harume ngazija shalekelea harume nzuane shalekelea harume mwali shalekelea harume masiwa na yondo uoni ulone rais wa daula uondo uoni ulona e guverneru wa zisiwa haswa sitifaru watamhudini ikawo e barnamaji ya maendeleo ya hae iwashi hajumwe mivana ivumbu abantu yonsi abunge lazima ikele siwalangazija ngalilindao rongozi nji haruma umsaada uno no msafara wa himu wa daula mfano haruma barnamaji hindini barnamaji lazima natozamba haruma unono haruma omsomo haruma ombasa uo ya akiba haruma omlekezo eshaisiwa hanzia hamajumba imhu wa daula eka harejei hunu masiwaniyo henda na ulahikiwa na madhamana nana wa elejeishi namba wambali na mbali ye guvernora yangazija imhansi ze mhu wa daula mlahikiwa hindini mahususu hulawana no msafara ya waendelea unu harma nchi ya Faransa yo kama laada yenda msafara sihu wandali ya mlahikiwa mwema kadhalika leo ikawo wa Komor rabonzi rahunudani waono heli zanangozavira warambu wa esheo rashihunda yabo handani holiho de hali ikawo mhuwahi daula habalio wanduashe haswe guvernor wa hatu abori jirengazi azma za ukayari wa mbio wa Komor kaleo msafara wa rais oti msafara hamande misafara shaunu msafara mahsus ikawo guvernorange jo lazimo ipare abongari parao wa Komor oangazija wajuhe urende hamfubato
rengera iswahi daula rionese furaha ya hatu rionese ukaya hakika rijibiwa na singa rujibiwa nizo ikao harirwalia inshallah. Marhaba menji Madamu Ishata Mwamidali. Wataalamu waili wahelesi wala Morisi wafanya nyitafiti hunu Komor ili ujua zetambu zihundrao ye mrumshe uzayo na wana watiti. Wataalamu wanu wafanya buku liwonesa oze natija za hundra na haruma emasiwa. Hazinu ya UNICEF ijimiza mkonti hunu moroni ili wonesa ezalawana. Azhar Mbaina Ahmed Nasor wafanya utasi habari. Unumto nkosa buku lafanyiwa ni wataalamu wa Morisi harumaizi siwa zonti haubadilisha lafanyiwa mahaziwi zilina mfukare. Wataalamu wanu waka uzungulia harumai malaho yaho wa Komori ili ujua masuala menji ya njia au harumai namna yaho mienshi harumai mivapia mahususu de mwana mshewa uzaya na ne mwana. Lebukulinu ngalijuka ashwabaha shaubasa uwae maesha yaho wakazi mahususu domva waho unono umsomo umlunai wahimana nane hifadhi. Donc 2007 na leo 2019 na sina mahakumi na mili yabonga bonongozi nji za kawa yabo lazima ujifanye raporo ya numeni ijoka uloliana na wakati wa leo masuala ndaelewa yo ibane mwana mshenge haliji harmwe mala ho donc masuala ndaelewa yo. UNICEF wakauhari miamali lebukura livumbua wajibi wane haziyafanyiwa yemaana ngaijoka mbinga ya udojua imahutajio yaho wakazi. Mengoni mweza kautsa wazijulwa deka wanangu adungu hamsi wa hanamna njema. Mwangu wahenga gaifadhono ngozinji. Shaka jalole na nazatu hundoko. Ikarizingara le giria mabani paka lise mwana rumnike mhogora tahani rumnike mezmira ruyahe. Yafunga chodhuro mwana. Yabodoko raporindo mgaranzuri balie wandu wakubali zenongozilio wanu. Ili wajua stenziani shanka enzo maelezo. Maelezo kaina huja ikakarjajua hunambwani ibanondu ufanya. Donc yo de nango kama na tutafadhali makomorien wakubala mbanga wastaarabu harma zinongo zino. Rarithi zinji na warzaya na wartendea shanga bu kamba zoka tsufai. Donc yabuna shili wataalam na wastaarabu he zimba wazambali nambadi. Mwangoni mweze tabu wataalamu waziparisa harumazi haziwaka uzifanya duka ngabo masuala ikao wa Komori kwa jazwe ya uyamba hama dumhondano wa mrume na mrumshe wajau waono maajabu haukakabati mwanamshe ya za ya Mkomori ujuo ya ukayo ukiri mruha kamziro wasina ukaha tabiha. Uwade watunku tanabahilwa haruma lesi walangazija azinuye idara ya vamenishiwa eswiha ituyanziani machancho haruma imabavu ya helesiwa hamadhmun ya wana no wadeunu. Said Abdumagaga habirilia haruma elibavu lambanku. Haruma lijumba la dhihiro lijihundrao haruma omji wa Shezani lilahiki wanazija na wenji kabisa wapasi wao ni machancho yano. Ulawana nizo imavamana wa onesa warihakikisha yauka owana wajo upasiwa wachanche nduwandisa mezi 6 uwaswili mahakume na mine. Ripara na direction regional harambi ya hashirisho wazazi walona wana mezi 6 na mahakume na mine rije wajo wachancho hawashirishe lebade upepo wara ula au kango joja na wadi bori wonokana iyo dendongo yoshinda ruwanene de machanjo tangu botase ataba amdanya mari chancha wana walo plus 250 nabora miwari chanche 250 ebenge ngashukuru yao he haziheli ndao. Upande wa himavamana wa hele jumba la dhiro lilio haruma omji wa Hansinzi waone safuraha kabisa humhudhurio hawinji ya huwa na zijana wahuja wafanyiwa imachancho yanu. Zazina zibirawa mba alhamdulillah bari shindiri parsa wana shindiri ji programe namna wekao alhamdulillah shindiri participe pasko muimunda asi wanroha zirangu mashindi waja shindiri jana izombo ikao ngene siste ulifanya machancho ya wana au wanava alhamdulillah washindao wajipresente namna ho wakati ni kiasi alhamdulillah barangu bota asir shingar pourcentage normal ngwajao tutfasonga sibanurira ngu 7h jusqu'à 18h do mshelezizani yauka imachancho ya wanaone letunku yandisa litasi lahe eyaho wainu ngaduka zakif imfumtsanu kabili.
Mvambaji na wahe taarifa habari ya mwanzishi daula ya dhaminishiwa mishirikiano iho wizara ya hezi habari zobonzi Takidin Yusuf ne mudiru wahe Croissant Rouge yahe Imarat Ubeid El Balouch watu ya mhono mkataba wa msaada wa mali ijorumishia harum mwabundo hafaida yaho wakazi zinu ngazinjia uharuma imisaada ya Imarat irwalia wa ye Komor banda ya Cyclone Kenneth. Fania Bakar Swalih na Salim Abdullah Zarkash. Moja wa Komor ni Croissant Rouge ya huo moja wa hezenti za Kiarabu watia mhono katiba la mkubalio wa milioni 10 mapesa ya shimarekani yaani milioni 800 mapesa ya shikomor. Yemali inu ikusudi wa omva wa hunono wa msomo na bundo la jumba la uzali ya haruma nesiwa la mwali. Wajau likoli zijohundwa za saya zijolekeziwa ili wa wasuli haruma na tijanjema za maendeleo. Dr. Takidin Yusuf haisheleziza ya ukaya omsharikiano wa he Komor neze Emirat Arab Uni unu warangu azali. Tikomba isi porani kafadziro rna wanzani ikomba wahea kamwemba wanu wanzani komba rhea deni para coopération bilatérale waoji prononcer kamemba lazimani warsedie nayo ka tube lazimani kembe serikali ruone halwezi tambu komba rizari hijiria relance waja wananwaji wanzani watu ambar hijwa tambu na zdega estime wanantongo fulani mane haziode wasema komorede araifanya wakatorebel she wanzani watu wajibu mengoni mwa watu wajibu ho haraka ye Emirat Arab Uni modle halo hulona sizangina kamba zozi jibu wa jonan kwezi nyatuirini yako ini ya mise en œuvre betu kamba ini si jamba jer signer linde bera kojo signer hazizi ngekamwena nziani kama jonan dujwa ya ukaya harumwa eziara zinu umoja wa heze Emirat Arab wakusudia msaada wa shahula husoni mwa wahutajifu. Ya idara ya taifa ya hezenyu shuru ajid ngehashirisha weye maranya juma zihatu za nyumeni za rengwa ne madhamana uhusu omlibo zenyu shuru. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar, maelezo ya Nafisa Ahmada Simbamba. Isona ya tilonziani ne ajid ngejo sahilisha na uhifadhi ze swarafa za henyu shuru hola umzilibiso uja umzirumiyo. Harmwa umudarlo unu ya administration générale des impôts de domaine ngwao harima mshinzi wa nyumeni wa uhusu ye modernisation yani logiciel ya nyumeni ikao siwi para sigit ikao ngasi en interface da la douane ilifanya zehazi avec transparence abonge ma operateur économique wandu muhimu harmansi ika muhimu wa pareleo jeru ambie ukazana ngozo njanziani riri expérimenté ze que s'enregistreuse ikao ngarjozi mette à la disposition ya ma opérateur économique ili une expérimentation ya hayo au contrôler taxe sur la consommation. Ishombo shijao wakati wa hashu holiho ngashijo urekebesha maboto menji ya hisa ya ajiri ho ajid imaharala ni uhuja. Kaze fikira hizo zinjianziani ngazijo sahilisha kweli baadhi za ndongo shai wizo anga maaminika kazi na utosha ngailazimu wafanye reform za saya zendau harmaye nzia inuyo sha ninungao ya mwalo abo lazima ritose ngao iyo ya pula na ombe ya ukayanga bajupula na ngao za saya harmweza baki au kweza baki zinji za kufanya umfuzu wa hebarna majinu ngolazimisha umhashirisho mwema usoni mwao wandu wa heze hazi za nafsia. Hafla ya utsamia maktaba yendele ya homjini nyuma milima haruma imbanku le jumba lianramilwa mali no amanga wa homjiunu inu namna ya ushinda wajadidisha maarifa ya wanazioni wa homjiunu na owa helejira. Azhar Mbaina Ahmed Nasor wa Kahadhir. Banda imbonzi ya ungulwa ya kauonesa umtsamilo wahe biblioteki inu dhwamana mzima haonesa ya uka ya nyumba yontinti shaezilomo ni zonku hezi mfaida ya kawakili wa manga wa nyuma milima haonesa izo wazitsa hao no wanazioni wa hao. Ya kamuhimu ya fikira ya hatu ni dobuwe biblioteki. Donc zabakia basa ndo jari structure retsahe wandu madhamana wazikele ntize. Donc wakati juka bula wajewa buwe wahifadha watoto hijangu watu aliyao shawa wagirifie ilize nagozi dumu asirenda zembio kare hunduva materializa saa zemprimate rejarenjeza manaba nungajua kazi ndongo dharura shanga rombo mungu rupahondeza saa tena. Donc izo rombo mungu seko wanazioni wahifadha mbabi niliyo asirenda zembio jeri tsahe mbabi ya
embabi abaka aweza sana sasa zihutuba zatekeleziwa harumai hafla ya mtamio lijumba la maktaba linu ziwashiha haruma wa msomo ni mfaida ya hao dhamana mzima wahu msomo wa ntini hatini ya mvuze anzima zimu wananyasi wa hedi diaspora warenge mapesa na utina wabaiza wa tumemeba sawa jaru runda nyumba no pandikata kure ila kwenda unalo alafu wenda waragazi mali zao wambangwa ulauzi na materiali zije katuja nyuma milima ngazi jo harwe komoro haka emijengo kupia elijua binamani kujua kashiwa some siwa emitanu huli binamani atijohone ezisiwa ratu hata wala Amerika walulu wasu kwa tunji yao wamefanya shemero wafanye nini wao nao ezibata silulaya yao kana ngatikojirisiwa ni wambika wapati na mali wandiwa wasiliwa iyo kama timzima nasojo kamba ngabo mjulo bali zibatanzi jiro pia ni madaganya wana chuchoni yefuraha wanyuma milima ya mbwanku waloniyo dabo yaka wanudo wajuhu wa hao do wafanya oe maendeleo yano ya kompara ni wangu hiyo mjem partage ya reseti hiyo ya ukawa milima wa parisa ya mwende basi baina hemalezi ya huwa na wazalu wa ugaya ni malezi ni raba huwa na zao ni malezi ya hatu matuma malezi mambo jine baina ya haunasi ila hadisi baina ya kema wa beyawa unarusa mania wanawati walau mkomoru walau kula na tani wanua kula wa hadisi wawe hadisi watu eleza zenongozo pia inaisha na vile mema nimepima kwa leo jua wa parisebati hizo wa umma wakiwa baki ni sio wote akawiti mwikao wanzo kujanza au shesha au sawa saidie wakane dhamana ya uhendisa zehazi washukuri waho aminifu wa ufanya hauka zinu dezijuti ya mvuu wananyao walobonze wazidi jitahidi Zensabuho za heshan championa shahez ekipe za Afrika zinji anziani ekipi ya taifa Swelakant ngejota buha ijumainu haruma ishiwanza shamoroni dena ekipi ya Namibi habeshele ya yeshan shota buha no watezaji waliyo banuntiju Chuki hajibiza imaranya wajitekeleza stade ajao ili wende waenshi zinsabuho za muziki za hahi. Chuki ngejuma uzungulia haruma imasiwa ili uyeneza ze fikra za hahi namna ya unika wandu upezwa mato wahe album ya balia ya unwani ya Dobi Ekatindawi. Binti Mhaju na Mlemengu Yasin. Waka wengi wahudhuria hushiwanzanisha ajao Ijumaa tarehe 19 ya mwezi wa Juye mahazizidi na 19 ili ushuhudi ya Fahad Yusuf ya Julihana o Chuki Mistress wanazija na wafanya bone solamizino ya mbao freestyle haulindi ya Chuki ya waswili hushiwanzani umahazizidi na 14 hato wajimbo ila mbao mide kina Omahaziuzidi na 15 hatu wala sayala ambao ya boraha imasihu ya hejuma tarehe 19 ya mwezi wa Juye Chuki hafurahisha wakahadhiru washiwanzanisha ajao ikao owenji mashababi nao wakaurenga mapicha na uyashaishi hanzia za internet na ubeshelea imajimbo bazima na Fahad alias Chuki zinunga zionesao enamna wako hanza ya muziki hahe haonesao juzi zaidi harmaye albumu ya hahe parao Dobi Ekatindawi ya roha mwezi wa Fevrier mahazivizidi na 19 zialama ndavo yaka hahe ya daraja harmaye iTunes haurenga plasi ya 12 bavuni Majule na soprano waka hawinji o warenga fuvu harmaye konseri ho ajao
nana wako humdunga ngayo hangao harmanzia za internet kwa tiwashashi Habanu ndirikaza kifule jeleho la taarifa habari amma kabla rejahoina na munisa ni mada muhimu ya ipanga domushelizani ya ukari kabwadzima na madamu Eshata Mohamed Ali mhu wahe kabine yahe guvernora yangazija naye akaenda na udhukure nzialikia naono msafara wahe mhu wahe Daula Azali Asumani aendele ya unuo harumwa inti ya Faransa. Imachancho ya wana no wade watunku yanji yanziane ya Hawainu harumwa lesi walangazija. Iyo ndi mada muhimu ya kayapanga ya taarifa habarini. Marahaba wangalizi watukufu stahamilifu wahanyi ngambite masimema wadzima ne RTC asantum. Marahaba wajao madamu shata wajibu malahikyo ya habari. Mm-hmm.